Ve Všeobecné deklaraci lidských práv se dočteme, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojností a práv. Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání a spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. My ženy se v práci často setkáváme s nerovným zacházením a dokonce i mobbingem. Nežijeme v toxickém prostředí. Buďme solidární a postavme se proti diskriminaci a mobbingu. La sextortion est une forme de chantage et de harcèlement à caractère sexuel qui, on le sait, a des conséquences graves sur la vie de la personne. Pourtant, d'année en année, on remarque que le nombre de victimes de ce phénomène est en augmentation. Sextortion to szantaż seksualny, który polega na tym, że oprawca wysyła ofierze wiadomość, że posiada jej zdjęcia czy filmiki intymne w niewygodnej dla tej osoby sytuacji i żąda za to pieniędzy. W dzisiejszych czasach, w czasach sztucznej inteligencji, wszyscy jesteśmy narażeni na taki szantaż. Jeżeli ci się to przydarzy, w pierwszej kolejności zgłoś to na policję. When I was in college, I once had an assistant teacher ask me for promiscuous photos in exchange for a better grade on a project. This is an example of sextortion. I was lucky enough to have a counselor help me out of this situation, but some victims are not. If you are ever in an educational or professional workplace that makes you feel uncomfortable, know that it's important to find your resources. You're not at fault, and there are ways to seek help. Any demand for sexual activity or explicit favors for an individual entrusted with power is a form of sextortion and should not be taken lightly. If you or someone you know is a victim of sextortion, please seek help and know that you have rights. Kuptimi I zhvatjes seksuale është thelbësore, sepse I ndihmon njerëzit të njohin shenjat dhe të mbrohen nga viktimizimi I kësaj forme të tmerrshme të krimit kibernetik. Duke rritur ndërgjegjësimin dhe duke promovuar masat e sigurisë në internet, ne mund t'i fuqizojmë viktimat dhe njëkohësisht t'i bashkohemi luftës kundër këtij krimi të tmerrshëm. Është koha të promovojmë një mjedis digital më të sigurt për të gjithë. Seksualna korupcija nije privatna stvar. Ona predstavlja obično zlo. Izuzetno je rasprostranjena I često se zanemaruje. Ako se zanemari, ona se onda odobrava. Zato biti trezven I slobodouman čovjek znači držati širom oči otvorene I stajati na braniku protiv seksualne korupcije. Ehi boss, sì, dico a te boss, lo sai che I tuoi occhi sono come dei pugni? Lo sai che I tuoi occhi sono come dei pugnali? Quando sei lì al lavoro a guardarle le cosce, a guardarle le tette, a immaginare di prenderla e sbatterla sulla scrivania e lei ti sorride, ma il suo sorriso è pieno di schifo, il suo sorriso è pieno di paura, il suo sorriso è una prigione, perché se lei non fa così, tu la licenzi. E boss, anche gli altri in ufficio lo sanno che fai schifo, lo sanno che sei da solo, eppure tu lo sai, fai schifo boss.